January ni som paruk sang ni som ni paruk ania tuna kan omna hi Longtlai Police Station ani voin chan hu dat ni hian Longtlai Traffic Police ten two wheeler abikin bike te pon yang chu silencer ti danglam midang ta na noksak ribeng cheng na sal tuk chu thin an man te an ti chedona report a kan don danin tun na ya hianin kan han soi ang chi silencer buwa chop midang ta na beng cheng har sat na siam thei an man kho ma hi som ni lai mai ani a man lo po enge mo zat om tura ngai ila heng hi danina a phal lo ani a company na aron vuwa sa ba ka hi ti danglam hi phal lo ani hrim Longtlai Traffic Police te hianin a thei ang angin adap chhuan na hi an thoka tun ma deuh po khanin ngor takin an han dap chuak to thena an vai thina amaro chu engemaw hun lai tang khanin two wheeler abikin kan soi to ang khan bike ribeng cheng tak tak te aron tam chhole ta a tun hnaya nasajokin tran an han la a tha hi thla an tum lowa police tena min hril dan chuanin englai po in hetiang ang ribeng cheng chua na sel tu kai chu an vai reng to don nin an soya chung chu two wheeler nei tu bike nei tu hetianga silencer lo ti danglam tele ti danglam tum te poina kan hriat apoi mo lai ber pakhata chuan midang ta na beng cheng le nok saka om hi danin aphal lo hrim tiang jinga chuanin two wheeler silencer ti danglam po hi atel ani silencer modified hi danin aphal lawa dipuitan le damlo tan himlo ema lungphu thalo tan phei chuanin zan but thailo na te le omnum lo na te thlen theini wang tin ba ka modified silencer hi danin aphal lo simsima 190 subsection 2 amangin cheng sing khat choi theina nia thathum lung in tan theina ni boka tin a motor hi sis theya a dealer le workshop nei tu te pawh hrem thei nia modified silencer danina phal lawang hi two wheeler bike ah hian 80 decibel ania LMV ya 75 decibel chin hi phadanina phal lawa Longtlai Traffic tele Longtlai Police te chuanin manzel po kan tuma thei topin kan vai chun zom zel don ni tika na sei du ni